Uvijek sam se čudio Srbima koji negiraju Bosnu i bosanstvo u Srba, kada je Bosna stara srpska država još od prije agresije islama na nju. Čak i naša srpska crkva u svojoj organizaciji barata sa nazivom Dabro-bosanska mitropolija. Grb Dabrobosanske mitropolije je sličan grbu Karlovačke mitropolije, sa okrenutim ognjelima na suprotnu stranu od uobičajene. Po tumačenju nekih Srba okrenuta ognjela prema unutra označavaju veće jedinstvo Srba. Što reče moja pokojna majka, lakše je vjerovati nego ići pitati. Kako mi je poznati jasan pojam bosanski, krenuo sam istraživati šta znači pojam dabar. Na crkvenim internet stranicama nijesam našao zadovoljavajući odgovor, jer mi je objašnjenje izgledalo prilično nategnuto. Odgovor sam našao slučajno u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, na jednoj karti na zidu. Dabar je bila oblast u Hercegovini između Nevesinja i Ljubinja. Znači, Dabar nije bio dio Bosne, nego poseban entitet, veoma bitan, čim se po njemu nazvala jedna povelika crkvena oblast.